We were foreigners in relations to ease. Luthe emhlabeni mina ngasengikhona kuye uThixo esikhulunyiwe wasebukhulunyiwe yangigaba yami seyibekiwe indlela yami yebangekho umuntu lapho ubabiza anye ema
ingifaka njalo emhlane ngisemncane ingifaka kulwesine ngingazi ukuthi welesine yinto naleyo lesine sakhula siyinto yako lesine yingakho usizwa sibhubula ngenxa kolesine sathandazelwa kwatshalwa into manje bethi njalo mayisukuma esukuma ngathi lapho ubabisa lapha ekhaya enkonzo sisakhonzela kwaround uvala umnyango ngesikhathi sokuvala komnyango bese umusa umfundisi athi ngempela usemhlabeni ufe ezulwini uyakuhlanza konke uyakuhlanza konke Siyabonga kakhulu ngegama lika Jesu. Amen. Bazalwane bami, lapha lesi sikhathi kwabanye bathi isikhathi sokuthandaza. Asivesane siye straight ezweni likaNkulunkulu. Cela sina sonke siphakame sime ngenyawo zethu ngegama Apostle ngegama lika Jesu.